Seneta kaunti nendo Nandi Samson Cherargei koro wuok tung' mosuo koda machon ne jatend piny Kenya manosedhiero taya manendo Uhuru Muigai Kenyatta mawacho negi e kinde niende ma koro chiwo omenda ne kwetho nogo mar Linda Wananchi e duond buch siasa nendo mar ODM mar mondo mi koro ne kanyendo kaka nyalo baro okwan mag jogo mantiere duond buch siasa mar ODM kaachiel bende koda ruombo piny owacho ma Wanywanda kata mar broad based kao twak e kaunti nogo ma Nandi oyango ni jatend piny machiwo omenda makamago mabende koro jotelo go koluorore kao dwaro mar mondo mi ODM oriembi e duond buch siasa onogo jotelo mok dwar winjruok margi koda UDA kapok ochak timo twaka motelo ne loso piny owacho mabiro. Nataka nimwambie former President Uhuru Kenyatta awache kupea vijana walinda mwananchi pesa. Nimeona hao vijana wanasema watakuwa na mgombea wa urais, na umeonekana hata upinzani wameanza kusambaratika. Sasa hii si united, it is becoming disunited. Sasa mimi nataka niulize aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta, hii kaunti ya Nandi na Rais William Ruto tulikuunga mkono miaka 10. Sijui hii chuki uko naye kwa moyo wako kati ya Rais William Ruto na serikali ya Rais William Ruto. Tunataka ukome kutoa hiyo pesa kufund hiyo activities ya Linda Mwananchi. Hata hiyo si Linda Mwananchi, hiyo ni Linda Tumbo. Na mimi nataka niwaambie ODM, wale wabunge wenu ambao wako Linda Mwananchi, ambao wanapinga serikali ya Rais William Ruto, lazima wangolewe mara moja kwa chama ya ODM.